Ljiljana Šunjevarić, rođena Užičanka, diplomirala, magistrirala i doktorirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Samostalno je izlagala na 17 izložbi i učestvovala na preko 80 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Kako kaže, ovo je prva izložba u Kruševcu. Ja sam ovaj projekat na hranilištu radila u poslednjih godinu i po dana. Prvi put slika na hranilištu koja je u ovoj prethodnoj prostoriji je se pojavila na Analu u Čačku, a čitav projekat na hranilištu sada po prvi put u Kruševcu. Ne mogu sad baš da kažem inspiracija, pre bih rekla rad na projektu nekako potiče, mogu da kažem, od mog detinjstva, jer sam kao dete odlazila na Uvac, a nekako prošle godine je čitava, da kažem, društveno-politička i da kažem neko od nas, nego globalna, da kažem, globalna neka politička situacija me malo sam se zapitala kako sad kao neka zajednica kao što su ptice, kao što su beloglavi sukovi, žive u grupi, u nekoj zajednici, vrlo organizovano, u nekoj, kako kažem, nekom sistemu, nekoj hijerarhiji u odnosu na nas ljude i na naš poredak. Ptice grabljivice simbolizuju moć, snagu i zaštitu. Među njima izdvaja se i posebna vrsta beloglavi sup, pravedna grabljivica koja ne lovi plen, već čisti prirodu od uginulih životinja. Arhetipski beloglavi sup je ptica između svetova života i smrti. Na slikama Ljiljane Šunjevarić ove ptice postaju znak kolektivnog tela i svedoci kolektivne traume. Slike nose slojeve istorijskih senzibiliteta filtriranih kroz savremeni pogled. Nekako me pogodilo to na koji način oni funkcionišu i sama ta scena kako se hrane i kako funkcionišu zajedno u nekoj zajednici. Eto, to je bila neka prva, da kažem, i osnovna ideja prilikom realizacije ovog projekta. Onda samim tim čitav projekat se razradio na to da ovde postoji jedna slika neba i jedno tele koje se javlja u svim ovim kompozicijama kao simbol neke nevinosti, neke ranjivosti. Ova umetnička kolekcija obuhvata 26 umetničkih slika, od kojih su i 2 diptiha velikih dimenzija, koji podcrtavaju snagu kolektiviteta. Izložba na hranilištu biće otvorena do 25. aprila u Umetničkoj galeriji.